Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Emisija o pravoslavlju i životu crkve na programu radija Bosanski Petrovac. Svakog ponedeljka u 15 časova i 30 minuta. Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti na programu vašeg omiljenog radija sa dušom. Emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti realizuje se sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog i Ermenskog gospodina Sergija. Emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti realizuje se u okviru projekta proizvodnja radijskih emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Ovaj projekat sufinansiran je iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi iznijeti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva. Glavni i odgovorni urednik emisije protoprezviter Stavrofor Bojan Mitrić, paroh Prvi Petrovački. Emisiju Pravoslavlje u vremenu i vječnosti priprema, uređuje i vodi Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke u mješovitoj srednjoj školi Bosanski Petrovac. Tema emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Poštovani slušalci, tema ovog sedmičnog izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti jeste radost koja dolazi od molitve. Radost i molitva. Radost i molitva su uzročno-posljedično povezani. Sveti apostol Pavle u poslanici prvoj Solunjanima kaže: radujte se svagda i molite se bez prestanka. Molimo vas pak, braćo, savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima, gledajte da niko ne vraća kome zlo za zlo, nego svagda idite za dobrom i među sobom i prema svima ljudima. Radujte se svagda, molite se bez prestanka, na svemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja za vas u Hristu Isusu. Duha ne gasite, proroštva ne prezirite, sve ispitujte, dobra se držite, od zla u svakom vidu se uklanjajte. A sam Bog mira da vas posveti potpuno i vascijeli duh vaš i duša vaša i tijelo, da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista. Vjeran je onaj koji vas priziva, koji će to učiniti. Braćo, molite se za nas. Pozdravite svu braću cijelivom svetim. Ovo su samo dijelovi, fragmenti poslanice apostola Pavla prve Solunjanima u 5. glavi, gdje apostol govori Solunjanima, ali i svim hrišćanima, svim pokolenjima hrišćana koji će na sabranjima crkve čitati ovu poslanicu i koji će poslije da čitaju u domu svome, imajući iskustvo zajedničarenja u Hristu i tumačenja ove poslanice crkvom Božijom, govori o danu Gospodnjem koji će doći iznenada. Kaže da vremena i rokove nije potrebno da nam se piše da ih znamo. I upozorava nas da kada nam mnogi govore ili kada mislimo da je mir sigurnost, da smo sigurni u smislu da se opustimo, da, kako to mnogi kažu, uzmi sve što ti život pruža, jer kaže život je samo jedan, živi, iskoristi i tako dalje, misleći na naša uživanja u ovom privremenom zemaljskom životu. A Gospod nas preko apostola Pavla upozorava. Kaže, braćo, niste u tami, da vas taj dan, dan Hristovog dolaska, zateče kao lopov. Jer ste vi sinovi svjetlosti, sinovi dana, niste sinovi noći, niti tame. Zato nemojmo spavati kao ostali, nego bdijmo i budimo trezveni, jer koji spavaju noću spavaju, koji se opijaju noću se opijaju, a mi koji smo sinovi dana budimo trijezni, obučeni u oklop vjere i ljubavi, sa kacigom nade spasenja, jer nas Bog ne odredi za gnjev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, koji postrada, koji umre za nas, da bismo mi
bilo da bdijemo ili da spavamo, zajedno sa njim živjeli. Zato se tješite uzajamno, izgrađujte jedan drugoga kao što i činite. Molimo vas, pak braćo, odajte priznanje onima koji se trude među vama i vašim pretpostavljenima u Gospodu, onima koji vas poučavaju, da ih poštujete veoma mnogo sa ljubavlju, zbog dijela njihovog, živite u miru među sobom. Tako apostol Pavle sve nas savjetuje da nas ne zatekne Gospod nespremne, da se nikada ne opuštamo u opijanju, u bludu, u raskalašnosti, u svađama, u gnjevu, kako kaže da sunce ne zađe u gnjevu našem, nego da odmah praštamo, da se odmah kajemo, da se odmah molimo, kada padnemo da odmah ustanemo. Zato kaže, duha ne gasite, sve ispitujte, dobra se držite, od zla se uklanjajte. Radujte se svagda i molite se bez prestanka. Dakle, molitva, dobra djela, djela ljubavi, da vam nikada ne dosade, nego da vam blud, opijanje, raskalašnost, loše riječi, loše misli, loša djela, to da nam dosadi, braće i sestre, to da polako iskorjenjujemo iz našeg života i da živimo zaista svetim i neporočnim životom. A kako to radost dolazi od molitve? Radost i molitva ne mogu da budu međusobno suprotstavljeni, iako se čini da duša koja je ispunjena radošću i likovanjem nema više za šta da moli Gospoda. Ali zar je molitva samo izraz našeg stanja, tuge i bolesti, samo vapaj stradajuće duše? Zar u najsvjetlijoj, najpotpunijoj radosti nema u nama potrebe da se obratimo Gospodu, uznoseći mu blagodarenje za veliki dar radosti koji ispunjava naše srce? U radosti kao i u tugovanjima, duša treba prije svega da traži Gospoda, izvora našeg života. Ka njemu, ka njegovim nogama treba da nosimo i sreću i nesreću, i suze i likovanje. Svaki savršeni dar ishodi od ozgo, radost i tuga sve je od njega. I u molitvi je postojano opštenje sa njim. Sve svijetlo, radosno u našem životu dar je Božji. Mladost, zdravlje, svjetla, porodična sreća, ljepota prirode, svaki zrak sunca, svaki čudesni cvijet u polju, sve što nas raduje, sve što nam je drago, sve to primamo iz ruku Gospoda i Spasa našega. Ali naša glavna radost, radost duhovna, radost u Hristu, to je punoća ljubavi. Samo u ljubavi istinska je sreća. Samo duša koja se voli, samo duša koja se moli i koja voli, koja svijetli jarkom sunčanom svjetlošću, odražavajući u sebi nebesko sijanje, ta duša je srećna. Ljubavi je potrebna molitva i onaj koji se raduje u ljubavi postojano se moli, jer je istinska ljubav sama po sebi molitva. Ljubav je najljepša molitva, jer onaj koji se za vas Bogu moli, taj vas i najviše voli. On vas jedino iskreno voli. Zato molite se da pokažete i vašim bližnjim da ga volite, ali ne samo pokazivanja radi, nego se molite da budete radosni. Molite se da zadobijete Duha Svetoga. Molite se da se Hristos nastani, ostane i održi se u vašem srcu, da budete istinski bogonosci, poput Ignjatija bogonosca i poput svih drugih svetitelja, jer ne postoji sveti Božji čovjek koji se ne bi mogao nazvati bogonoscem, jer svaki od tih svetih ljudi Boga nosi u srcu svome. U ljubavi dobijamo radost, ali je ta radost nesavršena sve dok mi svoju dušu ne položimo za bližnjeg svog. Od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Trudeći se da volimo jedan drugog, da predajemo svoju dušu na služenje bližnjima, da zaboravljamo na sebe radi drugih, mi ćemo početi da shvatamo da je u ljubavi istinski život. Tada će nam postati jasno da smo trpjeli duhovnu glad i hranili se roščićima, dok smo živjeli samo za sebe. Što je naša ljubav dublja, time je jača naša želja da se usavršavamo. Što više volimo, više stremimo ka idealu.
to smo manje zadovoljni sobom. Sreća bližnjega, njegov i njen mir, njegovo i njeno zdravlje, njegove i njene radosti čine cilj našega života. Za njih mi dan i noć dozivamo Gospoda, na njih mi prizivamo prije svega blagoslov Božji. O Bože, Gospode, milostivi, sve milostivi, sjedini zauvijek u meni radost sa molitvom i blagodarenje. Neka se u meni moli ljubav moja prema tebi i prema mojim bližnjima i neka pamteći tvoje predsmrtne riječi, nikada ne zaboravim riječ koju si ti rekao. Žedan sam, Gospode, blagodati tvoje, žedan i gladan ljubavi, Gospode. Dometni mi vjere i pomozi mome nevjerju, dometni mi nade, pomozi, Gospode, da se umiri srce moje u tebi, da se zauvijek nastanim u tebi, a ti u meni, i da dobro činiti, tebi se moliti, tebe i bližnje moje voljeti nikada da mi ne dosadi. Dakle, u ovim riječima žedan sam, u toj riječi se iskazala sva ljubav Gospodnja, koja čezne za spasenjem čovječanstva. Daj onda i meni, Gospode, da čeznem, ne samo za spasenjem svoje duše, nego i za spasenjem svih ljudi. Daj mi da se radujem, ne samo zemnom, prolaznom radošću, nego daj mi da uđem u radost Gospodara svoga. Daj mi silu tvoje ljubavi, tvoje molitve, i kada stignem do slave tvoje, ti ćeš mi dati, Gospode, da okusim radost vječnu, koja je u desnici tvojoj vavijek. Molitva je zaista izvor radosti. Naravno, izvor radosti je Hristos, koji je izvor života i svega dobroga. Ali mi u molitvi pominjemo i prizivamo ime Hristovo. Nas molitva potpuno približava Bogu. Molitva je razgovor sa Bogom. I zato je ona izvor radosti, zato što nas upućuje Hristom, zato što nas oblagodaćuje blagodaću Božjom, zato što nas usinovljuje u Hristu, zato što nas vodi ka liturgiji, zato što je molitva najveća kada je liturgijska, odnosno liturgija je najveća molitva. Liturgija je naša najveća radost, jer na liturgiji predstoji Hristos. On je taj koji je predstojatelj, koji je prvosveštenik. A episkopi i sveštenici su samo ikone njegove. Samo oni koji u ime Hristovo, kao njegove ikone, predstoje na liturgiji. Hristos je taj koji je predstojatelj, prvosveštenik, koji prinosi, koji se prinosi i koji nam se daje svima podjednako. On je ta ljubav koja što se više daje, sve više ima, koja se ovaploćuje kada smo pričešćeni njime, tom ljubavlju, u srcima svakog od nas. Zato svakoga dana molite Gospoda da vam da radosti, da se radujete svagda, da se molite bez prestanka. Molite ga da vas snaži, a vi duha ne gasite. Vi proroštvo ne prezirite, braće i sestre, djeco duhovna. Vi se dobra držite, od zla se uklanjajte i prizivajte neprestano Boga. Savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe i budite velikodušni prema svima. Ove riječi apostola Pavla ne zaboravite. Vrlo često onima koji su slabi u vjeri, malodušni, koji su neuredni, mi se podsmijavamo ili ih osuđujemo, misleći da smo mi eto nešto bolji i napredniji. A tako smo mali i jadni kada to činimo, kada osuđujemo, nipodaštavamo, kada se podsmijavamo, kada omalovažavamo, kada ogovaramo. Tek tad smo nesrećni. Naša mržnja, gnjev, ogovaranje, podsmijavanje, vrijeđanje i nipodaštavanje drugog zbog njegovih tjelesnih ili duhovnih slabosti i zbog poroka i zbog grijehova, ako ismijavamo javno, ako objavljujemo nečiju sramotu, ako ogovaramo, ako preziremo, odbacujemo, tad smo nesretni. To je izvor svih naših tugovanja, naše depresije, učmalosti, izvor svakog grijeha. Zašto da osuđujemo? Zar nećeš, brate i sestro, dijete duhovno,
biti sretan i srećna onda kada voliš. Zamisli svoj dan kada ustaneš ujutru, kada kažeš hvala ti Gospode, probudih se zdrava, srećna, radosna. Pomozi mi Gospode, daj mi ideju kakvo danas dobro djelo da učinim. Budi mi saputnik Gospode. A onda kreneš na put pa pročitaš molitvu. A onda u toku puta se moliš, ponavljaš Isusovu molitvu. Slušaš psalme, razmišljaš o dobrim djelima. Onda gledaš koliko je lijepa tvorevina Božja, pa se diviš, slaviš Boga koji je tako sve premudro stvorio, sve premudro uredio i onda shvatiš da tako prekrasnu tvorevinu, polja, brda, rijeke, doline, planine, to poljsko cvijeće, tu kišu koja navodnjava, to sunce koje obasjava, taj bijeli snježni pokrivač koji tako lijepo ukrašava zimi prirodu je moglo dati samo jedno uzvišeno biće kao što je Gospod Bog. Ne čovjek, nego tvorac sve milostivi Gospod. I onda znaš i vidiš da sve ima svoj cilj, da cijela priroda na sebi svojstven način proslavlja Gospoda. I ptice, i ribe, i životinje, i domaće, i divlje, i svaki cvijet, svaka travka, svaka pčelica proslavlja Gospoda. A onda i ti učestvuješ u toj prirodnoj liturgiji. Onda i ti najljepše darove prinosiš Bogu u molitvi, a onda uzimaš te divne darove vinove loze, darove pšenice, hljeba i vina, pa ih prineseš na liturgiju, pa ih tamo u molitvi sveštenika i episkopa blagosiljaš, prizivaš Gospoda da siđe na te darove, da ih osveti i prosveti od kojih se ti pričešćuješ, jer to više nisu samo hljeb i vino, to su sada tijelo i krv Hristova. I tako ti protiču dani i godine, a ti slaviš i blagodariš Gospoda. Da, dogodit će se da ćeš nekada pasti u grijeh, da ćeš nekada pasti u loše, bludne, grešne pomisli, ali borit ćeš se sa pomislima, sa strastima i iskušenjima tako što ćeš uzeti psaltir, Sveto pismo, tako što ćeš uzeti molitvenik, pa čitati o Gospodu, pa moliti se Gospodu, pa ga prizivati i razgovarati sa njim, a on će ti odmah pomoći. On će biti radostan jer si mu se obratio i obratila. On će biti radostan jer si ti, brate i sestro, čim si zavapio ili zavapila Gospodu, već stekao svijest da ti je on otac, a da si ti sin, da si ti kćerka Božja, da imaš taj divni porodični odnos sa Gospodom, da imaš tu zdravu porodičnu liturgijsku zajednicu sa Gospodom i sve će ti biti lakše. Tako će tvoji strahovi biti odagnani iz tvog života. Tako će strahovi, tako će tugovanja biti pobjeđeni i tako će se Gospod useliti u tebe. I imat ćeš najboljeg saputnika, najboljeg vojvodu i vojskovođu, koji će hrabro da te vodi u boj sa nečastivim, sa iskušenjima ovoga svijeta i pobijedit ćeš ih, zato što je Gospod u tebi, zato što si počeo dan, mjesec i godinu sa dobrim mislima, riječima i željama, tako što neizmjerno voliš, tako što se tvoje srce ispunilo ljubavlju, tako što u svakom čovjeku vidiš neko dobro, tako što ga uvijek posmatraš sa dobre strane. Ako ga vidiš da pije bludniči, pa i da te uvrijedi, oprosti mu, nemoj odmah osuđivati, pomoli se za njega, da ga Gospod spasi. Ako vidiš da se neko raduje, učestvuj u njegovoj radosti, ali ga pouči da se i dalje moli, jer sve ovo zemaljsko je prolazno, da se ni ti, ni brat i sestra tvoja ne pogordi u radosti, u nagradama, u priznanjima, u sportskim, umjetničkim, kulturnim, učeničkim, studentskim i naučnim dostignućima, nego da sve i u svemu zahvaljuje Gospodu, jer sve što je došlo od Gospoda je. Gospod ti je pomogao, to je pokazatelj tvog smirenja, da znaš da nisi sam sebi dovoljan, nego da ti treba Gospod. Zato se i moliš jer si smiren, a molitva te dodatno čini smirenim. I kad si uznemiren, i kad si nemiran, i kad si ne dao Bog gord, razmetljiv, raskalašan, nerevnostan, srebroljubljiv,
Pokaj se odmah, moli se Gospodu da to odagna od tebe, Gospod će ti pomoći, jer si ti prvi krenuo i krenula ka Gospodu u molitvi. Gospodu će biti drago što si krenuo, što si krenula da se moliš. I tako će svaki tvoj minut, sat, dan, sedmica, mjesec i godina biti ispunjeni smirenjem. Molitva će ti dati smirenje, učinit će te smirenim. Ne molitva kao riječ, kao knjiga, nego Gospod, koga pominješ u tim riječima, koga čitaš u tim knjigama, jer ta knjiga, to Sveto pismo, taj molitvenik, to je knjiga Boga živoga. Ti tako razgovaraš sa Gospodom, a opet ta knjiga, te molitve, vode te ka liturgiji, ka najvećoj molitvi, ka susretu sa Gospodom. I ti tako postaješ smireni sluga Božiji. Ti se kao onaj bludni sin vraćaš iz daleke zemlje ka Gospodu, a Gospod, taj milostivi Otac, ti je pripremio trpezu, mnoštvo darova. Uzmi darove sa te trpeze, učestvuj u toj trpezi. Raduj se u svakom danu. Svaki dan će ti tako biti slavoslovlje, praznik, ali opet ne praznik kao nešto prazno, nego to će biti veliki, blagi dan, Božji dan. Svaki dan će ti biti Božji dan, dan za susret sa Gospodom, Gospodom tvojim. Ti i Gospod koji je tvoj Otac se srećete, radujete se zajedno. Velika je radost na nebu i anđela i svetih Božjih ugodnika za tvoje pokajanje, za svaku tvoju molitvu. Kada bi ti, brate, i ti, sestro, i ti, dijete, duhovno, vidio i vidjela koliko je velika slava koja okružuje i sveštenika i sve nas na liturgiji, i koliko velika slava te okružuje kada se moliš, ne bi nikad prestao da se moliš. Spojio bi svoju molitvu sa disanjem, kao što su to učinili sihasti, kao što to čine veliki monasi, podvižnici, čitajući neprestano Isusovu molitvu, imajući neprestano ime Isusovo na usnama i u srcu. I zato se molite bez prestanka. Molite se nikada ne prestajući da prizivate ime Božije. I nemojte nikada vraćati zlo za zlo, nego svagda idite za dobrom. Budite dobri među sobom i među svima budite dobri. Sve činite bez gunđanja i dvoumljenja, da budete besprijekorni, čestiti, djeca Božja, neporočna usred roda nevaljaloga, u kojemu sijate kao svjetila u vasioni. Isto mislite, istu ljubav imajte, jednodušni, jednomisleni budite. Ništa, kaže apostol Pavle, ne činite iz prkosa, niti za praznu slavu. Smirenjem smatrajte jedan drugoga većim od sebe. Ne starajte se svako za svoje, nego svako i za ono što je od drugih. Neka je u vama ista misao koja je u Hristu Isusu, koji budući u obličju Božijem nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom, nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge, postao istovjetan ljudima, a izgledom se nađe kao čovjek. Unizio je sebe, bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato i njega Bog visoko uzdiže, darova mu ime koje je iznad svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod, na slavu Boga Oca. Tako, ljubljeni moji, kao što ste svagda bili poslušni, ne samo u mom prisustvu, nego mnogo više sada u odsustvu mom, gradite spasenje svoje sa strahom i trepetom, jer Bog je onaj koji čini u vama i da hoćete i da tvorite po njegovom blagovoljenju. Sve činite sa nadom, sa ljubavlju, sa radošću, po riječima svetog apostola Pavla, po riječima Hristovim, bdite i molite se da ne padnete u iskušenje, jer duh je snažan, krepak, ali tijelo je slabo. Zato je molitva taj pokretač, taj motor koji vas pokreće onda kada ste slabi, kada padnete, onda vam je neophodno bdijenje. Onda bdite u molitvi, bdite nad sobom, posmatrajte sebe, sagledajte dobro sebe, zavirite u svoje srce, u dušu. Vidite ima li neko strano tijelo, a to strano tijelo je grijeh, odmah ga odstranite
da tijelo bude čisto, neuprljano grijehom, neuprljano nečastivim mislima, riječima i dijelima. Uselite Gospoda u vaše srce. Neka vaše srce bude poput Vitlejemske pećine, koja iako mala i neznatna, koja je bila staja za ono blago, one domaće životinje, ono jagnjad, koji su pastiri svili u tu pećinu. Sada u tim jaslama stočnim, u toj pećini, rađa se najveći Sin čovječiji, Sin Božji, istiniti Bog, istiniti čovjek, Gospod Hristos, koji dolazi da spase svakog čovjeka, postajući jedan od nas, jednak nama u svemu osim u grijehu. Sa njegovim rođenjem rađa se novo čovječanstvo, novi čovjek koji će njime, njegovom milošću, njegovom pobjedom i on, taj novi čovjek, pobijediti đavola, grijeh i smrt, jednom za svagda krenuti putem istinoljublja, bogoljublja, čovjekoljublja, putem vječnoga života, vječnoga spasenja. To je naša vjera. Naša vjera je vjera vječnoga života. Naša vjera je vjera vječnog carstva, vjera vaskrsenja za vječni život. Zato se i molite da zadobijete vječni život, da vječno živite, da budete vječno u sjećanju, u pomenu Božjem, u carstvu Božjem, da ga vječno gledate licem ka licu, da uživate u carstvu vječne ljubavi, da više ne tugujete kao što sad tugujete i strahujete, nego da nikada ne tugujete, da nikada ne strahujete, da vječno živite, imajući život čiji je jedini sadržaj i smisao života, ljubav, vječna i neprolazna. To su vječna blaga, to je vječno carstvo, ispunjeno Bogom koji je ljubav i ljubavlju koja je neprolazna, koja se ne može objasniti logičkim dokazima, nego je treba živjeti, osjetiti već ovdje u pričešću, u susretu sa Bogom, u najvećoj molitvi. To je liturgijska molitva, liturgijsko blagodarenje Bogu i liturgijsko pričešće kao istinsko sjedinjenje sa Hristom, kada postajemo sinovi i kćeri Božji. Zato je svaka molitva, a osobito liturgijska, izvor svake radosti, vječne radosti i vječne ljubavi, kojom će biti pobjeđena tugovanja, učmalosti, strahovi, i u kojem će se zaista u naša srca nastaniti Gospod. A tu zajednicu sa Bogom, to naše srce kao stan Božji, kao dom Božji održat ćemo molitvom i pričešćem. Zato radujte se i molite se bez prestanka. I tako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti na programu vašeg omiljenog radija, Radija sa dušom. Želimo vam svako dobro u Gospodu. Boga molite i bližnje volite i ne zaboravite. Volite život i živite samo da biste voljeli. Do slušanja i prijatno.